Hello, so pite ho tun ni ko Amy Media Office ko mahin tu chung Tribal Film Festival la best supporting actress la helam boy bai te chu tun ni ko Sir Frankie to ai wat la chu joy hin hichla ha jawa hin pi do na ka ganai hon ding surprise ka bol hon de to an sir to helam boy surprise ka bol le chu na hello sir thank you ama ta gitu chat mai ku chunga ka zo ngayom film hen lang kum som ni film hejong lama role pai mo mong ki chem kinau sa lo hela achan kham role acceptable pa jo ma he chu chung kom actor pa best supporting female actor like on a show moment na certificate moment guys ne du khat chu amen actress hole len award kila thai hi pon supporting role now tikan apang pa pang nu yang abol hoya ai le wat kila leng thai ti kan pon do he to hi ulam boy ta in mun chu kalhun oi tan ama apa na ito bang ki pana thu phai ngai du hom ti chu in vet do he guys apa an tha pha ya kau tu baik tadi. Melayu orang ada. Oh. Oh, jaja yang ni chat. Kay first. Layong sa chat kini. Thank you so much. To director pan. Pi to na nei chat he. Ma'am, can you say something? To cut silent. First pay na with USB in group mana best female auntie le. Kakipa style nga ta sang low. Kan confirm sila na. Kan confirm the best supporting role. Koi man mo mo lo he. Naga mi sa gitu ni ketet he yo. Best supporting role is on le. So I feel like fashion film Kangana Ronat. Wow. You feel like fashion movies Kangana. Supporting role fashion film amu he na. Okay. Ito bang so he supporting roles on to katsa ka. Sai be kiss to mama. This is really sir, nya hola sayo. Kipa minna. Tu chung tribal festival la chu film som ni khat zaw hian chola chu amulowa kile kan khat ang mi ti to nap ti to kile jong mi tam hian na ai wanga ai hon film kha se se li law chu mai thui to law he history a dinga na ai ho hi record ma sa pen hi taw che wow kipa me film zo kap de khanai pon na role ko mi yo se kap he abe kap na lo tai ki de ba diu ta na role chu iti chu jury war imu ma chu tony very sure mother hen Koyam kanungan my mom is staying in my village Tadbung village in Jiripam Ghat. Hello. Film da Chinen head chat. Mother stay at ki to Helam boy. Yes Helam baite baite yang baite ai em mu lo jo anai ne ki benten hey the mother say come the mic set na kheu win te ta so hin bol like and hawa sun chang lai ta ang ro lom ki pana chu mi lo ma thung eo ye ki ye promise so aso mi tam ning na ale mi da ngam so pa de le mi yum si de le kam kul rock mai film na som diwal cho mai lo mo actress ko ta supporting da ding ki go tu ale ta ke modeling ale Helam boy by 10 ti phat ma chu mi yang na a film to hoi do liwei ni thum sunga liwei ki be man chu abula pana aya check do ba ma na ke sau ta chu ai ho tim chu on holding to first after Helam by te chu covid calling call na adile kan call le sui so ki ta pa na chu kin bi sai no BGM one of the famous singer in our country so out there the choreographer pa lam choreographer pa chu adile ka call ki le will samji ti ki na Tony very supporting actress ki ti min mom mo lo asin da tam point na nu chai lo outstanding performance he ti so abula jana chu surprise ki dan man chu na jana chu award pa pa chu kan na ai hum to lo mi tian double la jong da tau na
khát ông cô trái lẽ khát ông cô kia được mi không lao kem khát chụp thum cho mình lao tạo cho thì lẽ họ sẽ bị điều tiêu nè ta sẽ không lại tao cái mình không kịp mà sắp hiện rồi anh đi kịp mà chạy à sẽ cả view kia cái liền tôi nè thì là cái lá chạy nó speed cái gã pin thì công cái liền cho công cùng su chân lệ công mình mà cái này để cái cái lên rồi cái may lo bang ta sa kham jo ai to mi zo si swam le sa gi waran hop ba he kai min to frank min ma zau ta lo alo thelo he first time yong hen story yong hoi be pon le na ki ti man ta cho kalai nu yang na message sa lung nyau lo the first time adinga hoi za za ma cha pe on na ki pa ta non dei category nhau ho ai hop to he gon to sa het sa le bu gon to sa phaya yuri me le tichi kuki sunga dinga guys ne deu khat chu best supporting female actor hi mai hi talo he nei ho dinga ho migan thai tia dinga na e chu tichi krol khan trophy he thelam boy hin nan saruk khan krol khan hung chong tra nom lo de hin krol sa khana cho the yang hi pon na sister sir best supporting actress iti na a chu me hian a zo wa best actress main actress ati dan chu zat chum ki di cho pen chu na i he team lo di ya chi pen chu anunga nu to gol hang pa na anunga nu to gol hang pa zo wa mi la cho la mau ga la mo na cho chang go chu ko best actress ki ti ya na the best supporting ti ale chu a main role ko tho cho e wanga anu ham apa ham na pa tian chung highlight phongo nang na khat me the tong a sayo ngasi sister helam boy na phangjari se akhoi gi kai tare acting yam phajabagi acting se kamai toragadi thamoi nung dik thogadi sumba phangani habse mayam na khangbi wa habse hoina som gi tarapta ai asu isama achungna mayam gi mamang da phongdok sari masi gi wase phangge habada khot pada phangaroi talasu phangaroi ai gi thamoi nung dik tholok acting dana phangani habse ai gi thajabani thank you ujuri por ko ma English pautan skan ki patu wa lam boy bai ten ti lana cái kan tau kit ni cái ga sa ki sa so so kan learn so actually I came on this for our actress hello boy bai ke so thank you so much Today, jury board hon na today ta yong I would like to thank to the jury board for festival ko ho yong and then the first tribal film festival committee, organizing committee. I feel so privileged right now. This is a privilege for me, and then I'm so thankful that you have selected me as a best supporting female actor this time. I never expect that I will get this award, and I never hope. And then I'm really sorry for attending I could not attend the film festival. Yeah, film festival as I was so busy in my own activities. So I don't have another word to say except thank you so much. thank you we are lucky yeah we are really lucky Really lucky. thank you thank you bye bye cut